wani mu anyinya te se nkwanya ade ache so obapa afiansa magada me evidence na omwa no untwamwa no afiansa meba memo mo ne omo wo ye nyina so afiansa meba wo mo mba so unim bibi mami Ghana fo ye njimi yo Ghana fo ye njimi ye ya dwene mu da ho papa omo adwene wu eno mbedi wachi se na oni lumba mami nti wankasa we enye ni nguase ye ma mami akusua se wa se woni dadi lumba ete na lumba mfa woni lumba ni video bi a mugina ho what would you look at Priscilla lumba show or ne Priscilla pictures bibia no monam aha no moko mami sa time na woni dadi lumba nam moti wo Germany no eba ni se na lumba koto dan we kurasi to no de kotenem e di entia o past life nti no ofere wo ho aw mami akusua se wa woni dadi lumba o se dadi lumba mu ye engagement 34 years ago pacho wo se mu ye engagement 34 years ago now back Kelvin e wo 32 years dia eni se na wo se dadi lumba na ensign marry birth certificate eba ni se na Chandela ene Chandela wo se Chandela ono sign a birth certificate de ma Kelvin o mami enu nkuta dadi lumba din ti ene na aware na wote so na aware nti se sisi ajama ya ban beti o because also when that lumba your engagement 34 years ago nyina na woni Mr. Chandela nete e pa tonye koku pom papa na do ba Germany na wuja ano koku pom papa na do ba Germany na wuja ano mate Ashanti Queen no bet na ho oba fofo lelele pussy patron wo ba wo de na no bo ne yonko ba atwam no o say any frempom na why say ayi no a friend say sinapi aba no frempom na ne kwachi nyina asene no frempom na ne siase nyina apro no ehhehye ne hwinim te se de obi aye koton no wo say maami akosua se wo se woni kokupom papa eye ndrubone o se na muto ndrubone maami na che se ndrubone no Ashanti Queen betna o se ye chewo kotum 2 years ma lumba na che se ye chewo tum ma kokupom papa dadi lumba wonye ndrubone da okay o maami yenkwa yenim me pa chaw tambe na woni dadi lumba mo ware because woko court no went me am present marriage certificate went me am present divorce paper and went me am present wedding pictures went me am present wedding video na wo sa AI video no and na mo court awan fanko because in the court no verdict na ba ye no one more modern one fa bibia anchero one for marriage certificate anchero and one for videos anchero enti ma ware na nkasa hipa na mokoye ni hipa na mokoye no mama na mokoye ye odobroni ni onodo kokot wona ado kokot odi odobroni kokot enti wona kokot no if you could not provide a marriage certificate, if you could not provide a video in the ceremony, if you could not provide a pictures of your marriage, and all the 2 witnesses or the 3 witnesses that you brought them, they all deny you that they wasn't there when you and Daddy Lumba got married. Yes. So, mommy, when you make guase, what? When you eguase, when you make guase, and kwasiafua bobo ya afua na mababi guhani. Kwasiafua bobo ya afua na mababi guhani. Miss Remo, madam. Da bikili mamenka sa mema announcement enchiro me pa muncho mo si mini nkrata inti ma kwa report me ede me ama eyes ma report me ama board of nursing me pa muncho da be no mbeba abeche me because ye call board of nursing no board of nursing say omu receive PMP me ho enti ombe receive bibia e omu board of nursing e de be bre me so me certificate it's still active adwuma. You see, board of nursing for say, the our me documents in the better abontain. Your bar me fee bore me chrono. Yes, you shall not chill. Such as the Utre moi, Tim legal wise, one cassa, love and be yaboka.